poštovanje. Ako nekako ide, htio bi da se organizira na brzinu. Dobro jutro. Samo malo. Hoću da se organizira, samo malo pričam. Pusti se malo na miru. Ja bih htio da se organizira Coca-Cola party između 20. i Nove godine i nakon Nove godine, 2 tjedna ili mjesec dana nakon Nove godine, da se daje poklone djeci, gdje ja to plaćam, gdje preko mog računa. Sada se uzima vlada pare od mene, jer se plaćaju ovako organizacije da pružaju ljudima, djecima poklone, znaš. Znate ono, ide se nek dobije se poklone ovako. Znaš te nešto. Tamo se može to poklone. Kao PlayStation, tako nešto. Ili muziku, ili DJ, da budeš DJ, ili tako nešto. Vrijednost od 10 evra, tako nešto, po osobi, za djecu, samo za djecu, do 12 godina. Hvala lipo i za bebe, ko zna šta ima tamo. Možda više poklone, da su ne. Koliko možeš puta ići? Barkod imaš. To još pasoš. To je to. Nek se organizira. Da vidim koliko Hrvatska može. Ajmo.